Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Hriselna eile in thale finalam ngai poimo inzirtirna Rashtriya Poshan ma chu thakha chung man tan turin voin khan Mizoram hun sang sanga hon ani Eledi minister puke lorin lianan sarkar lai puin khotlak India bolna tha inelna adwan Revamp National Panchayat Award dong turin Village Council te tan turin acha August la chungin rampuma GST atanga chiam muza chu za somni piretin apung European Union Foreign Minister te chuan Russia nana visa inrem na anno siam to chu ti top lai lok anrem ti Women and Child Development Department in Kumtin September tha manthin Rashtriya Poshan ma nutrition month chu district sanga voina tanga kalpui tan tro honani a Aizawl chon Social Welfare and Tribal Affairs Minister Dr. K. Chwana Hong ani he huna hin intiam na hun man ni in Poshan ma honna tel zong ten Hriselna ele in thale finalam ngai poimot he top chu tu le hemi konga midangte zirtir tu nizel turin anin tiam ani Poshan ma honna hun man zo hian Poshan ma kong zo in achun zoma Women and Child Development le Government Jail Higher Secondary School no pangtetelin Poshan ma kong zo hi Dr. K. Chwa hena vailiama sekul pui kona chunga kong zo tan ne in Treasury Square tennis court a kwal tha in Government Jail High Secondary School a top ani lungle chon Poshan ma kong zo chu lunglei borsa puklo thungan e chona honga lunglei borsa chon Mizoram chunga no pang chaklo bik zang le dukte en kolna pek ba ka nu naw pilot le rola ti sen tak samna om tolo nan cho tha pe ka ngai thu soya e tu thale sel e tama poimo a nu le naw sen lama mi pui kan har tharnan injirtena war angai thu soibok voin ve khan champhai district a Poshan ma September tha chung kalpui tur chu district borsa pujem starin chana honga DC chu ano pang kumruk noi lam mei che te rol naw paile naw pom de chu Poshan ma kal kanga ngai ven zobi ngai ten ni thu soi ani chongte ICDS project bultumin Rashtriya Poshan ma hi manani a chongte ICDS pisa kota a honna hun mangin chotha e poimo zia awla mangin kongzoni a sarkar mi poimo te ba ka zirlai angan wari worker le helper tenen heuni man ani chongte ICDS project noi hen angan wari center somkua a ommek ani chung ko sumlak lo pun thena na duan Mizoram Sarkar flagship program family oriented SCDP chu voin khan na thial district health minister Dr. Ala Thanglin an hong he hunai Dr. Ala Thanglin chu SCDP chuan ramhason na thil poimo pani education le health sector za taka huamin zirtham tling program ani angin kumsang ni som pakwa sap tonga chir thein nam tang te tan bo chei ni atia SCDP ham thana dong tu de chu an thlen chin thawa tangkai the ang bera mang turin acha a abultan na ani ti hria a financial year thara engemozat khan le ani be sein mi pui te chu thui tak clear turin adu ti soibok minister chon family oriented SCDP kaltanga agriculture department noya beneficiary mi panga le HMVT department noi beneficiary mi panga te hnen a hlan nga la Nathil district chung hen south tui pui constituency pakhata oma khosom ni panhi a huama heng khuwa tangte hian family oriented beneficiary sangkha janga an om ani Local Administration Department Minister Pukela Lenan Sarkar lai puin khotlang real bolna tha in elna adwan Revamp National Panchayat Award dong turin Village Council te tan turin adu ti asoi LID Minister Pukela Lenan chuan National Panchayat Award chungchang hi voin khan Aizawl thu thar thedar tu te ashil fi a hemi noya hian Mizoram chunga visit in ten Panchayat portal kal thangin an na tho tha te an puang zar thei ti soin www.panchayataward.gov.in chu Village Council na thok thate zinga National Panchayat Award dong tur khannan manani atia computer dong thar Village Council somnga tele Common Service Center thar mun somami tele Mizoram chunga khosang sang ten anman ro te mangtang kaya National Panchayat Award dong thei tura tang le zol turina cha Mizoram po Village Council parukin National Panchayat Award chi sang sang andon to thuta langim minister chuam Mizoram Village Council zong te chu an tho dan te chin chia tha a atam theng berin National Award dong thei turin tuna tanga tran sau turina cha ani minister chu sarkar lai puile state sarkar chon Village Council ten tangkai zo ka mi pui rongan bol thei dan tu ngai tu in ma na sa takin ala me ka ti a tul chung mi pui te tan ol samjok nan lekha poi mo sang sang ol sam taka lak thine tur sarkar in angai poi mo ti soin chumi tur chuan Village Council House Chanchinthar Common Service Center da ani to atibok to thalo kom tu te komna hian department ho tu te chuan Village Council ten thu pui pakwa kal tanga an mani khuwa thewa masona ngel het nei tura an thil tumte hlen chuak tun hna an thodan zirchian chu Revamp National Panchayat Award thil tumani thu an soilang ani Home Minister Pulal Cham lenan kang thel tu Pol Fire and Emergency Services FNES thuam thatna sarkar lai puya cheng noi sangli
zasari somni panga dirani to thu voina an kum songa tin champa phak lomna asoi home minister chuan FNES te chu department lian tak anilo chungin ram in le lo le thil hu kangral tur tam tak alo chan him to a indelo tak chunga ram le mi puite himna tura thei to pan chu chu fokamati thu soya kangme la kami puite anlo him thei nan film kurin tirna fire safety awareness an kalpui ranga kumtin India ram puma mantrin fire service week pualin leaflet te siamin kongsang changa malak chinani ati pulal cham le chon fire and emergency services hian fire safety and prevention chungchanga na sataka mala in kumina ringot po sarkar pisa somni pali heritage building poimo somni pakhat institution paruk hospital le nursing home somni pakhat le building lian engemozat avain building somsari pakola ya fire safety audit nei ani to thu soibok home commissioner puisal engmoi chon FNES mi le sa te chumi puite en ton tlak rin taka na thok turina fuyani DGP pu deves chandra srivastava point FNES golden jubilee alom puya mi puin kangmela ka inven na le kangmei lo chua pala chet lak dan tur hriat theinan mock drill nei fote tunlai thianom han tangkai te khopui chung kong ate da wanga motor lian aya motor te lam man tangkai dan zir atul ziate he huna hian asoyani FNES Mizorama kumsa ka go somsari pani khan din ani a tuna hian fire station som pali omin thok tu miza somret pathuman oma district na fire station da ani a district thar pathuma te po fire station hong turin malak mek ani agriculture minister pusilarin sangan tui changral organic FPC limited thar la khui thei metric ton sompanga point pasari chu sonipat haryana le chevela shal turin chosa bronga truck terminal rang famula tagin tukin khana vailiam he hunain agriculture minister pusilarin sanga chuan tharte manman zo ka shalna kong ain hon bel zelati a kuna thoktu de ta na phur amin chanlak sot angai ti asoya tuna hin ponama mamozat anna thar phalo hle ti soin india rama thele thai tharte chu tu antama ador tu tur omlo thu harsana omlovati minister chon karma salama sel hok la khui thei chu deputy CM in rampona shal turin lo vai liam to a tuna ram chunga organic la khui thei shal tura thon chu ani le ta hi mizoramin bungthar akai chunjom zel ziatilang tu ani ti soin sarkar angne khuna thoktu te tan po aphoram hle ani ati pusilin sanga chuan agri and allied sector noya service provider man mekte an vengvain mangchang an hrel he ti soya ani tanyan shal chona boi pui chu thil har sa ni lo rolin thaile thei tharte tam tham tak lak khom ol sam boxi an hu zung thei angai ni ati India ram chu khowela consumer market liamber jinga mi ani awangin Mizoram state economy hampona khop sum chang thei thaile thei shalna tura harsanna omdono ti soin thon chua tur tam thar chuak thei tura tan chunjom zel turin lo nei tu te acha ani tui changral organic FPC limited hini kum sani somni pat khan mission organic Mizoram agriculture department noidin ani a khozol district khopariat ko hai sial hok kang moi kang pui chalrang new chalrang wang kang la lung tan atangin na khui thei ching mi zanga intel kho minan din ani tunkar tholani tanga longka district chim thang lam dep Myanmar ram chunga Myanmar sipai le Arakan army te in kana wangin longkai district chunga an sa himna zonga tanut mi zani pakwa an tling to in kana thena hmuni lai tlang atanga hlavak lo Myanmar ram chunga warang le ache vela thleng ani a ra kan te hian Mizoram chunga khonai ber lai tlang an pan ba ka heng nai che vela khodang mong bu chua dum zau tlang le zo cha chua te an pan boka ral kan te hi an chung te le mel hriat te bel engmazat anom line hall le in ruak danga anom nual bok ra kan te longka district ne tu te chon atheng angin an vil renga in kan he thlen de renga wangin ral kan an pun bel thei ni in to chung mi te chon an soi ani Chanchinthar hi all India radio Aizawl atanga puan ani August la chungin rampuma goods and services tax GST atanga chia mu chu za somni parete na pung August la khan GST atang hian cheng vaibel chanoi khat singli le sangthum moni a nikum August kha khan cheng vaibel chanoi khat sing khat le sang ni mu ani thung Union Finance Ministry chuan August kha mu zinga hian cheng vaibel che sing kha sang li chu CGST ni a SGST atangin cheng vaibel che singthum sang khat IGST atangin cheng vaibel che sing sang sari le ses cheng vaibel che sing khatani thu soi August la chung vekin rampona tanga thilak lo tanga chia mu chu za somnga pasina pungbok ani European Union Foreign Minister te chuan Russia ne na visa indem na hano siam to chu ti top lai lok anrem ti hetianga thutlung an siam ta ka wang hian Russian te tan EU rama zin akhir pha sot dona ebakan Europe kha chaklam Russia ram rin hai omte chuan he ai khau hian in kho khirna an kalpui don bok ani heti line Russian Deputy Foreign Minister Alexander Glushko chuan EU te chuan an mani ta na poi tur thutluk na an siam ti soin an chang let ngei don ani ati thunan dani Russian Ukraine run nuwa Russian makta doi chungin
Yuram hi an ko to ani Chanchinthar ser ti top nan atlang pui Women and Child Development Department in Kumtin September than Mantin Russia Pasan ma chu district sang sang awin atang khan ka pui tan ani LAD Minister Pukelarin Lenan Sarkar la pin khotlang ne bolna tha in elna duan revamp National Panchayat Awadong Turin Village Council te tan turin acha Ugas la chungin rampuma GST atanga chiam uza chu za somni perete na pung EU Foreign Minister te chuan Russia nena visa indem nano siam to chu ti top lai lok andem ti chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani